예. 여러분, 한 주 동안 안녕하셨습니까? 네. 예, 또 주님 안에서 우리가 함께 또 말씀 이렇게 듣는 예배를 주셔서 감사드립니다. Бурхны ивэл дотор энэ бид нар хамтдаа энэ номлыг хийх болсондоо баяртай байна. 예, 오늘은 창세기 1장 말씀 읽겠습니다. Өнөөдөр Эхлэл номын 1-р бүлгээс эхлэе. 창세기 1장 1절. 1-1. 다 찾으셨습니까? 예, 1절부터 읽겠습니다. 1-ээс нь эхлэв. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Эхэнд бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ. 2절 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 신은 수면에 운행하시니라. Газар нь хэлбэржээгүй, хоосон төдийгүй, оёоргүй, гүнийн гадаргууд харанхуй бүрхэж, бурханы сүнс усны мандалдаагаар илэн хальж байлаа. 3절 3. 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하시며 빛이 있었고 Тэгэхэд бурхан гэрэл бий болтугай гэж айлцанд гэрэл бий болов. 4절 그 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사. 4. Гэрэл сайн болсныг бурхан харж, бурхан гэрлийг харанхуйгаас сандагжээ. 5절 빛을 낮이라 칭하시고 어둠을 밤이라 칭하시니라. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. Бурхан гэрлийг өдөр гэж нэрлээд харанхуйг шөнө гэж нэрлэлээ. Өдөш болоод өглөө болсон нь анхны өдөр. 예, 5절까지 읽었습니다. 5 хүртэл уншлаа. 예, 저번 주는 태초 하나님이 이 천지를 창조하시는 부분에 우리가 함께 말씀을 나눴습니다. Түрүүчийн удаа бид нэр бурхан тэнгэр газрыг бүтээсэн тухай ярилцсан. 예, 창세기 1장 이 1절만 읽어보면은 태초에 하나님 천지를 창조하시니라. 그리고 어떻게 창조했는지 우리가 알 수가 없죠. Нэгийн нэг дээр хэлснээр эхэнд бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ гэсэн. Тэгэхээр бид нар энийг яаж барьсан тухай бид нар мэдэх боломжгүй. 그래서 이제 성경에 몇 군데를 찾아서 하나님이 이렇게 창조하시는 그 부분에 대하여 우리가 말씀을 나눴습니다. бид нар Байбл дотроос бурхан яаж энэ ертөнцийг бүтээсэн тухай Байблийн үгсээс бид нар олж мэдсэн. 그러니까 예를 들자면은 이 열매가 이렇게 맺어 있는데 Жишээлбэл ургаж байхад 그 열매가 맺은 과정이 있다는 겁니다. тэр ургах одоо процесс үйл явц байгаа. 먼저 씨를 뿌려야 되고 싹이 나오고 순이 나오면서 이제 열매가 맺게 되겠죠. Эхлээд үрийг цацаж, үрнээс үндэс ургаж, үндэснээс ургасан иш гарч иж ургах боломжтой. 그러듯이 태초에 하나님이 천지를 창조하시는 그 일을 하시는 그 과정에 대하여 말씀을 우리가 나눴습니다. Түн шиг бид нэр бурхан ертөнцийг бүтээхдээ яаж ихнээс нь ямар дэс дараалтаагаар бүтээсэн тухай бид нар өнгөрсөн 7 хоногт ярилцсан. 예, 오늘은 이 2절 말씀에 보면은 Өнөөдөр бид нар 2 дугаар бүлэгт болох 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하는 말씀이 있죠. 2 дугаар бүлэг дээр гарснаар газар нь хэлбэржээгүй, хоосон төдийгүй, оёоргүй гүний гадаргууд харанхуй бүрхэж байсан тухай бид нар уншсан. 그러니까 하나님이 천지 이 땅을 이렇게 지으셨어요. 천지와 땅을. Бурхан энэ ертөнц болох тэнгэр ба газрыг бүтээсэн. 그런데 땅 상태가 어떤 상태였느냐? Тэгэхээр газар нь ямар байсан тухай. 지금 우리가 이렇게 세상에 살아가면서 이 땅에 있는 식물들이나 여러 가지 열매들을 볼 때에 아이고야 참 여기서 이런 열매를 맺고 이거 이런 열매를 맺는구나 하고 우리는 그걸 보면서 즐거워하고 또 맛있게 먹죠.
Бид нар энэ ертөнцид амьдарч байхдаа бид нар энэ ургацыг хараад энэ ургамлаас ийм ургац ургадгийн байна. Эндээс ийм ургац ургадгийн байна гэж тэр ургасан одоо ургац ургамлыг харж бид нар тэрийг харж баясаж мөн тэндээс амтрахын одоо эцэцгээдэг. 근데 이제 이 천지나 이 땅 상태가 Гэтэл энэ 아무것도 하지 천지하고 그러니까 땅 그 상태만 있었지 거기에는 다른 어떤 모습들이 안 드러났다는 겁니다. тэгэхээр анх бүтээгдсэн энэ газар болон тэнгэр нь зөвхөн газар тэнгэрл байсан болохоос өөр ямар нэгэн зүйлс юу ч байхгүй тэм хоосон байсан. 그래서 이제 창세기 1장에 보면은 이제 여기 아까 5절에 보면은 빛을 낮이라 칭하시고 어둠을 밤이라 칭하시니라 저녁이 되며 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. Тэгээд 5 дугаар 1-5 дээр хэлснээр бурхан гэрлийг өдөр гэж нэрлээд харанхуйг шөнө гэж нэрлэлээ. Өдөж болоод өглөө болсон анхны өдөр. 그러니까 이제 첫째 날이 시작이 됐고 이제 둘째 날이 또 시작이 되죠. Тэгээд эхний өдөр дуусаж хоёр дахь өдөр эхэлж байгаа. 그러니까 이 땅 자체나 하늘에는 하나님이 만드시기는 만드셨는데 그냥 전혀 우리 눈으로 볼 때에 어떤 아름다움이나 보기 좋은 것들이 없었다는 거죠. Эхний өдөр бүтээгдсэн тэнгэр газар нь бурхан бүтээсэн боловч ямар нэгэн нүдэрээ харахад бид нар харж баясах болон юу ч байгаагүй. Тэр дотор нь өөр юу ч бүтээгдээгүй байсан. 근데 이제 하나님이 그 상태에서 또 둘째 날, 셋째 날, 넷째 날, 다섯째, 여섯째 날까지 이제 이 지구상에 하늘에 있는 우리가 지금 볼 때 별들 모든 이 땅 안에 있는 식물이나 짐승이나 새들이나 또 뭐 바다 뭐 물고기나 그런 부분들이 하나하나 이렇게 하나님이 또 이렇게 드러내시는 거예요. Тэгээд бурхан цаашаа 2 дахь, 3 дахь, 4 дахь, 5 дахь, 6 дахь өдөрт одоо бидний нүдээр харагдаж байгаа энэ ертөнцид бүтээгдсэн газар, дэлхий, өвс, ургамал, далай, тэнгис, одод, мөн далайн амьтад, мөн аратан амьтад гэд бүгдийг бидний нүдэнд үзэгдэж байгаа бүгдийг энэ үлдэгдэл 6 хоногт бүтээсэн. 그리고 이제 일곱째 날은 쉬셨다. Тэгээд 7 дахь өдөр нь амарсан. 그러니까 하나님의 그 뜻 안에 이 세상에 어떤 하시고자 하는 그 일들이 여섯째 날까지 다 일을 마쳤어요. Бурхан 6 хоногийн дотор бурхан өөрийнхөө хүсснээр энэ газар дэлхийн ертөнцийг одоо бүгдийг хийж дуусгасан. 그리고 일곱째 날은 이제 안식 쉬셨다 그랬어요. 7 дахь өдөр нь тэр амарсан. 예. 그래서 오늘 이제 이 2절에 나와 있는 땅의 그 상태, 그 모양이 어떻게 지금 되어 있는지에 대해서 이 기록을 해놨죠. Өнөөдрийн уншсан 2 дугаар бүлэг дээр газар нь ямар бүтцтэй байсан тухай бид нар олж уншлаа. 자, 2절에 땅이 혼돈하고 그랬어요. 2 дугаар бүлэг дээр газар нь хэлбэржээгүй. 그러니까 이 땅이 혼돈, 공허, 흑암 상태에 지금 머물러 있는지가 얼마나 시간이 흘렀는지는 모릅니다. Энэ газар энэ хэлбэржээгүй, хоосон, ойргүй гүний харанхууд ийм бүтцтэйгээр хэр их хугацаа өнгөрснийг бид мэдэхгүй. 그건 뭐 수십억 년, 뭐 수천억 년이 됐는지 그건 우리는 알 수 없어요. 그리고 또 하나님이 그 부분에 이야기를 안 하셨어요. Бурхан энэ талаар бидэнд дэлгэрэнгүй биднэрт хэлж өгөөгүй. Мөн тэр нь хичнээн 100 жилч болсон, хичнээн 100 мянган жилч болсон, 100 саяын жил болсон бид нар мэдэхгүй. 다만 하나님이 이 천지와 또 하늘과 땅을 지으셨는데 그때의 그 상태로는 지금 2절에 그렇게 말씀이 지금 기록되어 있는 겁니다.
Гэвч Бурхан Тэнгэр ба газрыг бүтээсэн болон тэр бүтээгдсэн газар нь ямар хэлбэр төстэй байсныг 2-р бүлэг дээр бичиж тэмдэглэсэн. 그래서 이제 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 신은 수면에 운행하시느니라 그랬죠. Газар нь хэлбэржээгүй, хоосон төдийгүй, оёоргүй, гүнийн гадаргууд ханахуу бүрхэж Бурханы сүнс усны мандалтэйгүр илэн хальж байлаа гэж байгааз. 그러니까 혼돈, 공허, 흑암, 땅의 그 당시 상태가 그랬다는 거예요. Ерөөсөө тэр газрын бүтэц дүрс нь ерөөсөө ийм байсан. Хэлбэржээгүй, хов хоосон, хав харанхуу. 그런데 이제 하나님이 그런 상태인 땅을 위해서 빛이 있어라 하심에 그 빛이 이렇게 환하게 비춰줬다는 거예요. Тэгээ 3-р хэсэг дээр хэлснээр Бурхан гэрэл бий болтугай гэж айлцсан тэнд гэрэл маш их хурцаар гэрэлтсэн. 자, 이 흑암, 예를 들어서 이건 이제 전혀 캄캄한 그 어둠을 말하죠. Тэгэхээр энэ хэлбэр оёргүй харанхуу гэдэг нь одоо бид нар харанхуу болсон шөнө юу ч харагдахгүй тас харанхуу. 자, 그 상태에 우리는 소경이나 다를 바가 없죠. 앞이 안 보이죠. 장애물이 뭐가 있는지. Тийм байдалтай ерөөсө хараагүй буюу сохор хүнтэй л адилхан биз дээ. Урдаа юу байгааг бид нар юу ч харах боломжгүй харанхуй. 근데 하나님이 빛이 있어라 하시니까 그 빛이 그 어둠을 다 제거해버리고 그 어둠 사라지면서 빛으로만 바뀌더라는 거예요. Тэгээ Бурхан гэрэл бий болтугай гэж хэлсэн учраас тэнд харанхуу алга болж гэрэл гарч ирсэн. Гэрэл гарч ирсээс харанхуу алга болсон. 그러니까 그 말씀대로 어둠이 다 사라지고 빛으로 환하게 비쳤다는 거예요. Тэгэхээр тэр гэрэл үгээр гэрэл бий болтугай гэж хэлсэн тэр үгээр гэрэл орж иж тэр хав харанхуу байсан шууд гэрлээр гэрэлтсэн. 하나님이 이제 그렇게 말씀으로 해서 그 빛으로 환한 모양으로 바뀐 걸 보시고 좋았더라 그런 거예요. Тэгээ Бурхан тэр үгээрээ хийсэн гэрлийг хараад тэр харанхуу гэрэлтэй болсныг хараад сайн болсныг харж баярсан гэсэн. 자, 3절에 보면 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하시며 빛이 있었고 3-р хэсэг дээр хэлснээр гэрэл бий болтугай гэж айлцсанд гэрэл бий болов. 그러면서 4절 그 빛이 하나님 보시기에 좋았더라 그랬다. Тэгээ 4-р хэлснээр Бурхан гэрэл сайн болсныг харж гисэн. 여러분 좋았더라 하는 단어 잘 아시죠? Та нар энэ сайхан болсныг харж дуртай байсан гэдэг учрыг ойлгож байгаа үстэй. 예. 이제 우리도 살아가면서 야 좋다, 이야 너무너무 좋다 그런 말을 이렇게 할 때가 있잖아요. Бид нар ч гэсэндээ амьдарч байх хугацаанд ямар нэгэн зүйлийг хараад оо ямар сайхан юм бэ, ямар гоё юм бэ гэсэн тийм зүрх сэтгэл биднэрт байдаг шүү дээ. 그러니까 다시 말하면 만족스럽다, Тэр нь нэг үгээр хэлэх юм бол тэр сэтгэл хангалуун байдал түнд байгаа учраас 행복하다, ад жаргалтай байгаа учраас 너무 기쁘다. маш их баяртай байгаа учраас 예. 자, тийм үг. 그리고 이제 하나님이 어떤 일을 하시냐면은 그 빛과 어둠을 나누더라는 거예요. Тэгээд дараа нь Бурхан ямар ажил хийсэн бэ гэхээр тэр гэрэл болон харанхуйг салгасан. 네. 빛 따로, 어둠 따로 이렇게 나누시더라는 거예요. Тэгээд харанхуйг тусна, гэрлийг тусна тэг салгаж. 우리는 뭐 빛, 어둠 못 나누잖아요. Бид нэр тэгж харанхуй болон гэрлийг салгаж чадахгүй. 우리에게는 그런 능력이 없죠. Тэгэхдээ биднэрт тийм хүч чадал байхгүй. 그러면서 그 빛을 낮이라, 낮. Тэгээд тэр гэрлийг өдөр гэж нэрлсэн. 그 어둠을 밤이라. Харанхуйг шөнө гэж нэрлсэн. 그렇게 이제 칭하신 거예요. 그렇게 이제 그 말씀하신 거예요. 그 빛이 너는 낮이고 어둠 너는 밤이야. Тэгж үгээрээ хийсэн. Гэрэл чивэл өдөр, харанхуйг чивэл шөнө гэж үгээрээ хэлсэн. 그러면서
저녁이 되며 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 그랬어요. Түүний дараа өдөж болоод өглөө болсон нь анхны өдөр болов гэсэн. 예. 자, 하나님이 첫째 날 하신 일들이 지금 이렇게 나와 있습니다. Бурхан эхний өдөр хийсэн ажил энд тэмдэглэгдсэн байна. 자, 우리는 Бид нар 하루가 아침이 하루 시작입니까? 밤이 하루의 시작입니까? биднэрт харанхуй шөнө бидний эхлэл үү эсвэл өглөө бидний эхлэл үү? Биднэрт 우리는 아침이 하루 시작으로 다 알고 있잖아요. бид нар өглөө болоход тэр өдөр эхэлж гэнэ гэж мэддэг тийм үү? 그런데 하나님은 밤이 하루의 시작이래요. Гэтэл бурхан болохоор харанхуйг тэр өдрийн эхлэл гэж үздэг. 아시겠어요? Мэдхүү. 그럼 어떻게 맞는 거예요? 우리가 Тэгэхээр 지금까지 аль нь зөв вэ? Бид 알고 있던 아침이 하루 시작이 Тэгэхээр бидний мэдж байгаа өглөө нь тэр өдрийн эхлэл үү эсвэл бурханы хэлж байгаагаар харанхуй нь тэр өдрийн эхлэл үү? 근데 하나님은 밤이라고 그랬어요. Бурхан хэлэхдээ 하루의 시작이 тэр өдрийн 밤부터라고. эхлэл гэсэн. 이제 우리가 살기 편하도록 그냥 아침 하루 시작이다 이렇게 생각하는데 하나님께서는 밤이 하루 시작이 되는 겁니다. Бид нар яг амьдарч байгаа энэ хугацаанд биднэрт ойлгоход амархан учраас бид нар өглөө болоход тэр өдрийн эхлэл гэж бодож явдаг боловч бурхан хэлэхдээ болохоор харанхуйг тэр өдрийн эхлэл. 그리고 또 하나, Бас нэг зүйлс нь 또 하나가 뭐냐면은 한 주, 그 일주일 시작이 언제부터입니까? мөн нэг 7 хоногийн эхлэл нь хизээ гэдэг вэ? 여러분, 월요일부터 시작이라고 생각하시잖아요. Та нар нэгдэхээс тэр 7 хоногийн эхлэл гэж боддог тийм үү? 근데 하나님은 언제부터냐? 일요일이 한 주의 시작이에요. Бурхан хэлэхдээ бүтэн сайн өдөр тэр 7 хоногийн эхний өдөр гэж үздэг. 자, 성경에서 말한 안식일은 금요일 날 저녁부터 토요일 날 저녁까지가 안식일이에요. Байбл тэмдэглэгдснээс амралтын өдөр нь 5 дахын оройноос эхлүүлээд хагас сарын оройн хүртэл цагийг амралтын өдөр гэж хэлдэг. 자, 우리는 한 주의 시작을 월요일부터라고 생각하시는데 하나님은 일요일부터라고 하셨고 Бидний мэдж байгаагаар нэгд өдөр нь бидний тэр 7 хоногийн эхний өдөр байтал бурхан хэлэхдээ болохоор бүтэн сайн өдөр эхний өдөр байдаг. 하루의 시작을 우리는 아침이라고 그렇게 생각을 했는데 하나님은 저녁부터라는 거예요. Бид нар өглөөг тэр өдрийн эхлэл гэж үздэг байхад бурхан тэр оройг тэр өдрийн эхлэл гэж үздэг. 그러니까 하나님 말씀, 성경을 믿지 않는 분들은 그냥 월요일이 그냥 하루 시작이고 또 아침이 하루 시작이다. 그렇게 해도 상관이 없어요. 하나님 안 믿는 분이라. Бурханд итгэдэггүй улсууд бол тэр нэгдхийг тэр 7 хоногийн эхний өдөр буюу бүтэн оройн өглөөний цагийг тэр өдрийн эхлэл гэж үздэг. Тэд нар тэгж үзэхээс өөр ч арга байхгүй. 성경에 뭐 일요일이라는 건 없어요. Байбл дээр бүтэн сайн гэдэг өдөр ч байхгүй тэмдэглээ. 단 Ганцхан 이제 그날 직장 다닌 분들이 다 쉬기 때문에 그냥 일요일 그래서 또 그때 또 예배를 드리고 그런 거죠. зүгээр тэр ажилчид болон хүмүүс бүх ажилласаа амардаг өдөр буюу амралтын өдөр учраас тэр өдөр нь ингээд номлын цагийг авцгаадаг. 근데 이제 하나님을 믿으신 분, 또 하나님을 믿기를 원하신 분들은 이 부분에는 하나님이 이렇게 정해놨기 때문에 그걸 알고 계셔야 된다. Гэтэл бурханд итгэдэг буюу бурханы үгэнд итгэдэг хүмүүсүүд нь бурхан ингэж хэлсэн байна гэд энэ үгийн дагуу мэдж авах хэрэгтэй. 자, 그러면은 이 첫째 날에 이렇게 지금 뭐 빛도 있고 어둠도 있고 그걸 나누고 뭐 낮이라 밤이라 칭하시니라 하나님 그래 하셨는데 Энэ эхний өдөр бурхан газар дэлхийг бүтээчээд Нарс гэрлийг бий болгоод харанхуй гэрлийг өдөр гэж ялгаад ийм ажлыг хийгээд хийсэн. 이제 이 부분은 Энэ нь
넷째 날에 가보면은 이제 거기에 밤과 낮에 대해서 이렇게 정확하게 말씀하십니다. Энэ тухай задлаад дөрөвдүгээр бүлэг дээр энэ өдөр болон оройн тухай задал тэмдэглэгдсэн байдаг. 자, 그러면 1장 1절부터 이 5절 이 이야기는 нэгдүгээр бүлгийн 1-ээс энэ 5 дугаар хэсэг дээр гарч байгаа энэ үгс нь 표면적으로 그 당시에 하늘이나 이 땅의 그 모습을 이야기도 하지만은 яг тэр үеийн бүтээгдсэн тэнгэр газрын энэ байдлыг хэлж байгаа боловч 여기에 또 다른 하나님의 그 의미, 뜻이 담겨져 있습니다. энэ дотор мөн Бурхны өөр нэгэн хүсэл энд одоо багтсан байгаа. 바로 이 땅, Энэ газар 이 땅이 혼돈, 공허, 흑암 이 부분이 우리 사람의 마음 상태를 이야기합니다. газрын хэлбэржээгүй хоосон, оёргүй, гүнийн харанхуйд бүрхэж байсан энэ байдал нь хүний зүрх сэтгэлийг бас нэг талаар илэрхийлдэг. 예. 창세기 2장에 보면 하나님이 우리 인간을 지으실 때 흙으로 지으셨다고 얘기했습니다. Эхлэл номын 2 дугаар бүлэг дээр Бурхан хүнийг бүтээхдээ шорооноос бүтээсэн гэдгийг тэмдэглэсэн байдаг. 자, 흙은 땅에서 나오죠. газар шороо газраас гардаг. 그래서 이 땅에 있는 그 흙, 그걸 이렇게 통해서 우리 하나님의 형상을 따라 이렇게 만드셨어요. Тэр газрын шорооноос хүнийг Бурхан өөрийнхөө хэлбэр төстэйгээр 그게 바로 아담이라고 합니다. тэгээд тэр эхний хүнээ Адам гэдэг. 그러니까 우리 인간의 시조죠. Тэгэхээр энэ хүн маань Адам нь энэ хүн төрлөختний эхний хүн. 예. 그래서 각각 나라마다 언어도 다르고 또 문화도 다르고 풍속도 다르죠. Улс орон болгон өөрсдийн гэсэн хэл, ус, ёс, зуршил гэдэг бүх зүйл нь өөр. 또 거기에다가 이렇게 보면은 어떤 모양을 봐도 좀 민족들의 어떤 특성이 있어 달라요. Мөн тэднийг ингээ харахад тэр улс үндэстний нэг онцлог байдаг юм тэр хүмүүсүүдийн дүр төрхөн ч гэсэндээ өөр хоорондоо өөр байдаг. 그래 이렇게 보면은 뭐 흑인종도 있고 Ингээ харах юм бол хар 백인종도 있고 цагаан хүмүүс байдаг. 황인종이 있죠. Одоо бид нар байдаг. 근데 이제 우리 아시아 쪽에는 우리는 황인종에 속합니다. Одоо бид нар бол Asian учраас тэр бүлэгт багтчих. 미국이나 그 유럽 쪽에 전부 흑인은 백인종이고 Америк болон энэ Европын хүмүүс болохоор тэр цагаанууд дотор 아프리카 쪽은 흑인종입니다. Африк талынхан болохоор хар. 그러나 그들도 조상이 있어요. Гэтэл тэднэрт ч гэсэндээ ингээд удам угсаа гэж байгаа. 각각 그 인종별로 자기의 조상들이 있는데 Өөрсдийн тэр удам угсаа үндэс гэж байгаа. 계속 또 그 조상 올라가면은 아담 한 사람 Тэр удам угсаа нь үргэлжлүүл дээшгээ бүргөн явах тусам Адамдар нэгдэж очдог. 예, 그건 이제 나중에 기회가 되면은 이제 아담이 시작된 이후에 어떻게 해서 우리 인류에 우리 인간들에게 죄가 들어왔는지에 대해서도 말씀을 드리겠습니다. Дараа нь энэ Адамын тухай яаж одоо хүнийг бүтээсэн яаж үүссэн тухай бид нар дараа нь ярилцгаална. 예, 오늘은 이제 이 창세기 1장 2절에 이 땅의 이 모양 이걸 통해서 우리 인간들의 우리 모습을 가리킨다는 겁니다. Энэ өнөөдрийн унсан Эхлэл номын 1-ийн 2 дугаар хэсэг дээр гарч байгаа газрын тухай нь энэ хүн бидний хүн гэдэг төрлөختөн бидний тухай зааж өгсөн үгс байгаа. 자, 땅이 혼돈하고 그랬죠. газар нь хэлбэржээгүй. 이 말은 Энэ нь 우리 나한테 하는 말이에요. энэ бид нар буюу 하나님이 나를 볼 때에 Бурхан намайг харахад 혼돈스럽다. тийм хэлбэр дүрсгүй. 나를 보실 때 너는 공허한 상태야. Намайг харахад би хоосон хөндөө. 너는 흑암 속에 머물러 있어.
чи тийм оёргүй гүний харанхуйд байгаа. 그러니까 그 상태로 머물러 있는 우리 인간, 나에게 하나님이 빛이 있어라 하시네. 그 혼돈에서, 공허에서, 흑암에서 벗어나게 해 주시더라는 거예요. Тийм хэлбэржээгүй хоосон оёргүй гүний харанхуйд бүр ингээд харанхуйд ингээд байсан тийм биднэрт гэрэл бий болгоо гэж хэлж тэр харанхуйгаас биднэрт салгасан. 자, 여러분, 여기 지금 혼돈이 나오는데, Энд хэлбэржээгүй тухай гарсан байна. 혼돈이 뭘 가리킬까요? Энэ хэлбэржээгүй хэлбэр төсгүй гэдэг нь юуг хэлж байгаа юм бол 뒤섞였다는 겁니다. ингээд холилдсон замбраагүй те. 그러니까 막 이것저것 막 뒤섞여 있으니까 내가 찾고자 하는 그걸 정확하게 찾을 수가 없죠. Тийм ингээд бүгд замбраагүй хэлбэр дүрсгүй бүр ингээд холилдсон болохоор би тэндээс яг юуг хайж байгаа юуг авах ямар ч тэрийг олох боломжгүй гэсэн үг. 헷갈린다는 거예요. 이게 맞는지 저거 맞는지 이건지 저건지. Энэ зөв ч юм уу тэр нь зөв ч юм уу мэддэх хэрэггүй тийм одоо замбраагүй гэсэн үг. эргэлзээтэй гэсэн үг. 자, 우리가 시험 볼 때, 자, 저도 이제 시민권 시험을 보는데 문제가 몇 개씩 이렇게 나와요. 4개. 그 중에서 어떤 것이 맞느냐 하는 부분이 있어요. Бид нар одоо шалгалт өгөхөд одоо жишээ татаа ярил би одоо citizen болгоход шалгалт өгсөн гэж бодоход тэр шалгалтыг өгөхөд биднэрт ингээд дөрвөн төрлийн асуулт өглөө гэж үү. 근데 이 두 문제는 이거 확실히 이건 아니야. Тэгээд тэр асуулт нь дөрвөн хариулттай асуулттай байна. 근데 두 문제 중에서 정답이 있는데 이건지 헷갈린다는 거예요. Тэр дөрвөн хариултынх нь хоёр нь болохоор ерөөсөө тэр асуулттай ямар ч холбоогүй байдаг. Хоёр нь болохоор энэ ч зөв юм шиг тэр нь ч зөв юм шиг ингэж эргэлзээтэй байдаг. 자, 어떤 문제는 네 문제가 있는데 이것도 아니고 이것도 아니고 이것도 아니고 이게 정답이야 하고 맞힐 수가 있어요. Зарим нэг асуултанд нь дөрвөн хариулт байхад эднэр биш. Энэ нь яг зөв байна гэсэн тодорхой хариулт. 그건 혼돈이 없다는 거죠. Тийм тодорхой хариулттай байхад тэнд одоо 정확하게 내가 알고 있기 때문에 그렇습니다. ягдгүй тэнд эргэлзээгүй би маш тодорхой мэдэж байгаа учраас тэнд эргэлзээ байгаагүй. 그래서 그 문제의 답을 몇 번이다 하고 자신 있게 쓴단 말이에요. Тийм учраас энэ хариулт нь энэ мөн бай гэдэгт итгэлтэйгээр тэр хариултыг сонгов. 자, 그러면은 이거 우리 이제 살아가면서 이제 그 혼돈스러워 하면서 막 그렇게 살듯이 Тэгэхээр бид нар амьдарч байхад маш их эргэлзээтэй ингэж энэ одоо хэлбэр дүрсгүй ийм байдалд амьдардаг шиг 하나님 보실 때 우리 인간들이 정확하게 하나님에 대해서 알지 못하고 야, 이게 하나님의 뜻인지 아니면은 사단이 또 속이기 때문에 이게 맞는지 그러면서 헷갈린다 이 말이에요. одоо бурхны нүдээр харахад хүн гэдэг юмтан энэ нь бурхны хүсэлж юм шиг, гүйж юм шиг үгүй сатан биднийг хуурчдаг байдаг учраас тэр бурхны үгж юм шиг, гүйж юм шиг ийм эргэлзээтэй байгаа байдал хүний байгаа байдлыг бурхан харсан. 자, 성경에 보면은 Байбл хэлснээр харахад 예, 잠언 뭐 14장에도 나오고 16장에도 나옵니다만은 어떤 길은 사람의 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라. Байбл дээр тэмдэглэгдсэн үгс байдаг, үйлс номон дээр тэмдэглэгдсэн байдаг. Зарим зам нь бидэнд одоо тодорхой байдаг, зарим нь одоо эргэлзээтэй байдаг гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. 자, 지금 야, 이 길로 가면은 성공이야, 행복이야. 일로 가면 성공해, 만족해. Одоо жишээ нь энэ замаар явбал одоо аж аргалтай болно. Энэ замаар явбал зөв. Энэ замаар явах нь зөв юм байна гэж бодоход 그래서 그 길을 선택했다는. тэр замыг тэгж бодоод тэр замыг сонгоно. 이 길로 가면은 반드시 난 성공할 수 있어. Энэ замаар явах юм бол би гарцаагүй амжилтанд хүрнэ.
근데 주위에서 아니야, 그쪽으로 가면 안 돼. Гэтэл эргэн тойронд хүмүүсүүд нь тийшээ явбал болохгүй. 근데 자기가 생각을 하고 계산할 때는 그 길이 너무너무 확실한 거예요. Гэтэл түүний хувьд болохоор тэр замаар явах нь одоо маш зөв гэдэгтэй маш тодорхой итгэлтэй байна. 근데 결국은 Тэгтэл төгсгөл нь 그 결과는 тэрний төгсгөл нь 뒤에 가보니까 тэнд очтол 사망이더라는 거죠. төгсгөл нь байж байгаа. Нуралт байж байгаа. 자, 여러분 이야기를 들어보셨는지 모르지만은 아프리카 그 사막, Та нар урд нь сонсч ирсэн юм уу мэдгүй Африкийн тэр 요 미국에도 저 여기 넘어가면 그 사막이 있습니다. Америкт ч гэсэн байдаг тэр нөгөө халуун эс 중국에도 있고 아마 몽골에도 있죠. ама Монголд биш магадгүй Монголд ч байгаа хятад ч гэсэн байдаг. 자, 사막에 그 누가 그 안에 들어가려고 안 하죠. Тэр элсэн цөлд хин нэгэн бүр албаар орё гэж байдаг орох гэж хүсдэггүй. 그 안이 어떻게 생겼는지 거기에 물도 없죠. 나무도 없죠. 무슨 뭐 식물이 없잖아요. Тэнд усч байдгүй, модч байдгүй, тэнд ямар нэгэн амьд амьтан байдгүй. 그리고 여름 그 뭡니까 아무리 여름이라고 해도 낮에는 막 뜨겁고 저녁에는 춥잖아요. Хэдийн халуун зуны улирал байсан ч гэсэндээ өдөр нь маш халуун, шөнө нь маш хөтөн байдаг. 그래서 이제 그 사막에 대해서 정확하게 알려면 이제 모든 걸 막 준비해서 이제 낙타 막 이렇게 물도 싣고 막 가잖아요. Тийм учраас тэр элсэн цөлийг мэдхийн тулд тэр элсэн цөлд орохын тулд маш их бэлтгэлтэйгээр одоо тэр тэмээгээ унаад маш их бэлтгэлтэйгээр явж орцгоодог. 그러면서 그 사막을 지나 카모는 나중에 또 어디 나와요? Тэгээ тэр элсэн цөлийг даваад ингээ гарахад 네, 지나가면은 사람이 살 수 있는 그런 지역이 나오죠. тэр элсэн цөлийг даваад гарахад хүний амьдарч болох тэр газар гарч ирдэг. 그래서 장사꾼들은 이제 물건을 그쪽에 가서 팔려면 돌아서 갈 수가 없는 거예요. 너무 거리가 머니까. Тийм учраас одоо 8 хийдэг усууд ингээд тэр замыг ингээ явахдаа тойроо явахаар маш их цаг орох гэдэг учраас 그래서 그걸 연구를 해가지고 아 이렇게 해서 준비를 이렇게 하고 이렇게 해서 이리 가면은 그게 나온구나. тэгээд тэд нар тэрийг судалж үзээд энэ замаар ингэж бэлтгэлтэйгээр ингэж явбал ингэж тавч явж болох юм байна гэдгийг олж мэдсэн. 그래서 물건들을 가지고 이제 가서 판단 말이에요. Тэгээд тэр бараа бүтээгдэхүүнээ тэр замаар явж аваачид зардаг. 자, 아프리카에서 있었던 일이에요. Энэ Африкт болсон тохиолдол 이제 거기 우리가 여행을 하면은 가이드가 있죠. биднэрт юм гайд байдаг. 안내하는 분. хөтөч. 그러면 그 가이드는 그 부분을 정확하게 알아야 설명을 해주고 물으면 대답을 하고 그래요. Тэр хөтөч юу хийдэг вэ гэхээр тэр газрын тухай сайн мэдчихийж тэр мэдэхгүй байгаа хүмүүс асуухад нь хариултыг өгдөг. 그러니까 이제 그렇게 해서 그분들은 먹고 살아요. Тэгж тэр ажлыг хийж тэр хүмүүс амьдрцгаадаг. 그래 이제 어느 이제 장사꾼들 이제 그 이야기를 듣고 사막을 질러서 가는 안내자가 있다더라. Тэгээд нэг хэсэг 8-ачид тэр тухай сонсоод энэ хөтөж байдаг гинэ. Тэгээд энэ замыг гатлахад тусалдаг хөтөж байдаг гин. 그래서 그들에게 찾아가서 계약을 해요. Тэгээд тэр хөтчийг олж тэр хүнтэй гэрээ байгуулдаг. 이제 가는데 먼저 선불로 얼마, 또 왔을 때 마지막 또 그 얼마. Одоо тэгээд тэр хүнтэй хамт хөтчтийн хамт одоо эндээс явхад хэд тэндээс буцаж ирэхэд хэд. 그때 그 안내하는 분은 여러분들 물은 이 정도 준비하세요. Гэтэл тэр хөтөж болох хүн нь энэ замыг гатлахад та нар ус төдийг тэр хэмжээний бэлтгэх хэрэгтэй. 그러니까 필요한 부분들을 다 이야기를 해줘요. Юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хүн тэр замыг гатлан явхад хэрэгтэй зүйлс юу вэ гэдгийг сайн зааж өгдөг. 그리고 어떤 일이 있어도 절대적으로 제 말을 들으셔야 됩니다. Ямар ч
зүйл тохиолдсон байсан миний үгийг л сонсох ёстой. 아, 예. Бүгд 다들 тийм ээ. 예스 해요. Yes, тийм ээ. Тэгнэ гэдэг. 그래가지고 출발한단 말이에요. Тэгээд замдаа гардаг. 이제 그분들은 이제 팔 물건들을 이제 또 뒤에 락사이다 싣고 같이 가는 거예요. Тэд нэр зарах бүтээгдэхүүн бараа бүтээгдэхүүнээ тэмээнд очиод тэгээд замдаа гарцгаадаг. 그 가다 보니까 목이 얼마나 말라요. Ингээ явж байхад тэр халуун газар маш их аман цангадаг. 여러분 목마르다고 해서 물을 톡톡톡 많이 마시면 안 됩니다. Ам цангаж байна гэдэг тэр усыг шууд ингээ гүдгүд. 분명히 가기 전에 이야기가 다 들었는데 Бид нэр хөдлөхөөс өмнө тэр хөдчийн үгийг аль хэдийн бид нэр сонссон. 실제 가다 보니까 Яг тэгээд замдаа гартаад 너무 못. бүр илүү ингээ хоолн бүр шатаж байгаа юм шиг цангаж байсан. 그 가이드가 얘기해 주는데도 안 듣는 거라. Тэр хөтөчдөд яаж байгаагаа хэлсэн ч гэсэн хөтчин түүнийг сонсохгүй. 그 목마른데 물을 조금씩만 먹으라고 하니까 Аман цангаад байхад тэр усыг жоохноор уу гэдэг хахад. 야 이거 막 후회가 되죠. Маш одоо тэд нар харамсаж эхэлнэ тэр шийдвэртэй. 가이드는 그거 다 계산해서 물을 준비해 갖고 그까지 무사히 갈 수 있도록 지금 준비를 했는데 Хөтчийн хувьд болохоор биднэрт тэр замыг гатлахад юу хэрэгтэй болохыг тооцоолсон учраас тэрийг тэр хэмжээний бэлдэж гарсан байдаг. 여러분 모래 그 사이 이렇게 걸어가 봐요. 얼마나 이거 힘든다고요. Энэ маш ингээ хэцүү тэр энсэн зүйл 푹 빠지고 замаг дотор ингээ алхахад 또 올라가야 되고 тэр энсэн зүйл 내려가야 되고 руу цөмөрч ороод идэг. Тэгээд дэшигээ гарах хэрэгтэй байтал доошогоо буугаад идэг. 너무너무 이게 목이 빠르게 그거 가이드 말 안 듣는 거라 그냥 지금 죽겠는데 뭐 Тэгээд маш их ядарч маш их ингэж цангаж байгаа учраас тэр хөдчийн үгийг сонсохгүйгээр усаа залгиж эхэлдэг. 그래 이제 그렇게 가고 있는데 저 앞에 오아시스가 보이는 거예요. Тэгээд явж байхад тэр өмнө нь зэрэглээ харагдана. 물이 많은 호수가 눈앞에 저쪽에 있더라는 거예요. Тэдний нүдэнд нь харагдж байгаа маш их устай гол ингээ урсаж байгаа харагдана. 그러니까 야 저기 오아시스 있네. Тэгээд тэнд ингээ ус байна. 이 인도자가 아닙니다. Гэтэл хөдчин энэ бол биш, ус биш. 여러분 그건 오아시스가 아니고 신기루예요. 신기루. Эн чинь бол жинхэнэ зүйл биш ээ. Энэ бол хуурамч зэрэглээ юм байгаамаа. 눈에 그렇게 보일 뿐이지 실상은 아니라는 겁니다. 허상이에요. Нүдэнд нь л тэгж ус юм шиг харагдаж байгаа боловч тэр нь жинхэнэ эд биш ээ. 이 장사꾼들이 이 가이드를 향하여 의심이 생기는. Тэгэнгүүт тэндээс тэр намайчд тэр хөтчийг дагах тэр зүрх сэтгэл нь сэр сууж. 그게 불신이죠. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр тэнд тэр хүнд итгэж. 근데 가이드의 말이 들어갈 리가 없죠. Тийм учраас тэдний зүрх сэтгэл түн тэр бодол зүрх сэтгэлийг авснаас нь хойш хөтчин үг орж ирэх байв. 자기가 볼 때는 오아시스. Тэднийг харахад тэнд ус харагдаад байна. 자기 눈으로 볼 때는 저기 물이 있는데. Яалчгүй тэр нь өөрсдийнх нүдэнд нь ус харагдаад байна. 그건 물 아니라는 거예요. Гэтэл тэр 가짜라는 거예요. тэрийг нь ус биш гэсэн. 거기 가면 죽는다는 거예요. Тэнд очивол үхэн гэж хэлсэн. 바로 이 장사꾼들이 야, 이 가이드 우리한테 사기친 거다. Тэр наймаачд энэ хөтөч биднийг заллах гэж байна. 저 물이 있는데도 우리를 못 먹게 해서 목말라 죽게 하고 이 물건 다 뺏어가려고. Тэнд ус байсаар хахад биднийг тэнд устай газар аваачихгүйгээр биднийг энэ амны цангаж ингэж хатаач өгчээд бидний бараад биднээс авч явах гэж байна. 그런 의심과 불신이 마음에 싹 자리를 잡으니까 Тийм хардаж сэрдэлт түнд итгэхгүй байх зүрх сэтгэл тэр хүмүүний зүрх сэтгэлд орж ирсний дараа 가이드 말 안 듣고 이쪽으로
자기 눈에 보인 오아시스 쪽으로 발길을 돌린 거예요. Хөтчийн үгэнд итгэхгүйгээр өөрсдийнх нь нүдэнд харагдаж байгаа зүйлс итгэж ийшээгээ нүдэнд нь харагдаж байгаа тэр Оосос руу 여러분 절대 안 됩니다. 그리 가면은 죽어요. хөтчин та нар тийшээгээ явж болохгүй тийшээ бол та нар үхэн шүү дээ. 저 사기꾼 하면서 말 안 듣고 저 물이 막 아프는데 왜 죽어요? 하면서 간. Тэгтэл түүнийг заллам эхлэгч энэ хүн тэнд ус харагцаар ах чинь гэд тэр ус руу алхаж эхэлнэ. 그래서 가이드 말을 듣지 않고 자기 눈에 보인 어디로요? 오아시스 그 물이 많은 호수를 향하여 갔단 말이에요. Тэр хөтчин хэлж байгаа үгэнд бүр нэг ч үгэнд нь итгэхгүй болж нүдэнд нь харагдаж байгаа тэр Оосос тэр ус ихтэй тэр газар руу тэд нар шууд явж эхэлнэ. 그 지금도 안 돌아오고 있대요. Гэтэл тэд нар явчаад одоо болтол эргэж ирээгүй гэнэ. 어떻게 됐을까요? Яасан бол 자, 아까 잠언 말씀처럼 түрүүчийн үс 찾아서 한번 볼까요? хэдүүлээвч гэсэн харъя. 자, 잠언 16장 Үс 16 чамд гэдэг чинь үс гэж үж магадгүй шүү яана. 아빠 말씀이 무엇이죠? 자, 잠언 16장 25절 보시겠습니다. сургаалт өгсөж магадгүй. 16장 25. 찾으셨습니까? 네. сургаалт өгсөн юм байна. Үс биш. 자, 제가 읽겠습니다. 어떤 길은 사람의 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라. 여기 바로 사막 그 건너 장사를 하려고 하는 장사꾼들의 이야기. Хүнд өөрт нь зөв мэд харагдаж байгаа хожим нь өвхөлд хөргөх зам бий. Энэ нь түрүүний тэр 8-ачтын харж байсан замыг хэлж байгаа. 16-гийн 25. сургаалт өгс 16-гийн 25. 자, 자기가 볼 땐 어떤 길은 그러니까 자기가 볼 때 바르다. 야, 니 지금 가이드가 안내하는 길은 이건 가짜 같고 자기들이 보기에 좋은 그 길이 오아시스로 보이는 그 신기루인데 실상은 신기루 물이 없어요. 그렇게 자기들의 어떤 느낀 그 생각으로 보여진 거예요. Тэд нар тэр хөтчийн хэлж байгаа зааснаар тийшээ явбал өвхөл авчирна гэдэг тэрэнд итгэхгүйгээр өөрсдийнх нь нүдэнд харагдаж байгаа тэр усыг харж явсан нь тэр нь хоосон буюу зэрэглээ хуурамч газар руу аваацны эц тэд нар одоо төгсгөл ирж байгаа. 예. 사단은 Сатан 우리가 이 말씀, 진리의 말씀, 그 길을 예수님은 나는 길이요. 진리요. 생명이라고 그랬죠. Есүс биднэрт хэлэхдээ би бол зам, ам, гэрэл гэж хэлсэн. 근데 사단은 Гэтэл сатан болохоор 네가 보는 네 생각, 그 길이 그게 진리야. чиний харж байгаа тэр зам, чиний бодож байгаа тэр бодол чинь чиний зам юм байгаамаа гэж хэлж өгдөг. 야, 네가 본 거기 그 오아시스야. Чиний харж байгаа тэр Оосис чинь 그 호수에 물이 얼마나 많냐. тэнд ус ямар их харагдаж байна. 그 가서 실컷 마셔. Чи тэнд очиод тэндээс амныхаа цангаа гартал уу. 가이드 쫓 따라가면은 망해. 너 죽어. 그 사기꾼이야. Чи тэр хөтчийг дагаж явах юм бол наадах чинь та нарыг залж байгаа учраас чи өгнэ. 성경 로마서에는 육신의 생각은 사망이요. 그랬어. Байбл тэрийг бичсэн тэмдэглэгдсэн байдаг. Махан биений бодол нь бол үхлээ гэж. 육신의 생각은 사망이요. Махан биений бодол нь үхэл. 자, 영의 생각은 뭐예요? 생명과 평안인 거예요. Тэгвэл сүнсэн биений бодол нь юу юм бэ? 사단은 어디로 우리를 이끕니까?
Гэтэл сатан болохоор биднийг маш удирддаг. 자, 이런 부분도 이제 나중에 이야기를 드리겠습니다. Энэ тухай ч гэсэн бид нар дараа нь ярилцсан. 예. 바로 혼돈스러운 거예요, 우리 인생 살아가는 거예요. Бид нар энэ хэлбэр төсөхгүй энэ амьдралаар бид нар амьдарч байгаа. 여러분, 내비게이션이라고 이제 운전하신 분들은 그걸 많이 사용하잖아요. Жолоо барьдаг хүмүүс одоо навигашныг маш их ашигладаг. 그건 내가 가야 할 목적지 주소만 딱 올려놓으면은 그 장소까지 안내해 주는 역할을 합니다. Бид нар хаашаа очих гэж байгаа, тэр очих гэж байгаа газрын хаягийг тэнд дотор хийж өгөхөд тэр нь биднэрт яаж явахыг, аль замаар явахыг зааж өгдөг. 자, 그러듯이 성경 하나님의 말씀은 바로 내비게이션이에요. Түүн шиг Бурхны үгс нь биднэрт бас навигашн. 여기 지도와 같다는 거예요, 지도체. Чидо. 지도. газар юу лээ? газрын зураг. 우리가 지도를 보고 정확하게 이제 여기 어디고 Бид нар газрын зургийг хараад энэ нь тэр газар байна. Энэ тэр ус байна гэж хардаг шиг. 근데 지도 내가 어디로 가야 되겠다 하고 무조건 가면은 돼야 안 돼. Тэгтэл тэр газрын зургийг харчингуудаа бид нар ийшээ явна. Гэж шууд явах болох уу? 내가 지금 내가 있는 위치가 어딘지를 알아야 돼요. Тэгж явахын тулд бид өөртөө эхлээд хаана байна вэ гэдгийг мэдэж авах хэрэгтэй. 그러니까 내가 가야 할 목적지를 가기 전에 내가 지금 어디 있느냐, 현재 내 위치가 어디냐, 그걸 먼저 알아야 돼. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар эхлээд тийшээ явна гэд явах газраа мэдэж авахаас өмнө бид нар хаана байна вэ? Тэр байгаа газраа эхлээд бид нар мэдэж авах нь. 우리가 하나님 만나는 부분도 бид нар бурхантай уулзч байгаа энэ байдал 어떻게 해야 우리가 거듭난지 이거 부분은 яаж бид нар дахин амьдлах тухай 내가 지금 어느 위치에 어느 상태인지를 알아야 그분을 만날 수가 있다는 거예요. аврах тухай гэхээр би өөрөө ямар байдалд байна, би өөрөө хаана байна вэ гэдгийг бид нар өөртөө мэдж байх хэрэгтэй. 자, 많은 분들이 태어나서 이렇게 쭉 자라면서 이제 공부도 하고 돈도 벌고 결혼도 하고 자녀도 낳고 막 이렇게 하다가 이제 육체의 죽음을 맞이하게 되잖아요. Маш ертөнцийн бүх хүмүүс одоо маш олон хүмүүс ертөнцийн төрөөд өсөөд сургуульд яваад төгсөөд ажил хийгээд гэр бүлтэй болоод үр хүүхэдтэй болоод амьдраад ингээ явж байгаад тэгээд үхцгээдэг. 네. 그러니까 뭐 그 전에도 사람이 이제 죽을 수도 있죠. Гэтэл тэр заавал бүх тэр бүгдийг давсны дараа биш тэрний өмнө ч гэсэндээ тэр хүн өөхөх боломжтой. 근데 이제 거의 7, 80년 이렇게 살잖아요. Ер нь л голцоо нэг 70, 80 насдаг шүү дээ. 자, 시편 90편 10절에 보면은 Дуулал ном 이것도 한번 찾아보시겠습니다. юу ч гэсэн хай дуулал ном 시편 90편 시편은 몇 장이라고 안 하고 편이라고 얘기를 합니다. дуулал номыг солонгос 그러니까 자, 그걸 잘 모르시면 그냥 90장 이렇게 찾아보시면은 10절에 тэгээд 90 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속기간이 우리가 날아가나이다. тэгээд амьдралын маань өдөр хоногуд 70 жил хүч чадалтай байх аваас 80 жил боловч тэдгээрийн оргил нь зүдүр уй гашуу донд өнгөрнө. Тэгэвч энэ нь өнгөрч бид халин одно. 예. 우리의 연수, 나의 연수. Бидний нас. 여기 못 미친 분들도 많죠. Тэгээд энийг ингэж өнгөрөөсөн хүмүүс ч гэсэн байдаг. 근데 평균적으로 볼 때에 7, 80 사시죠. Гэхдээ ихэнх хүмүүсүүд нь нэг 70, 80 насалдаг. 그러니까 건강하면 80일 거예요. Магадгүй эрүүл байх юм бол нэг 80 наслах байх. 자, 그런데
7, 80년 동안 살면서 그 연수에 대해서, 아이고, 내가 80년, 참 잘 살았다. 너무 그동안 행복했다. 그런 사람이 있을까요? Гэтэл тэр 70 80 жилиг насалчаад тэр насныхаа эцэст ингээд биста маш их аз жаргалтай энэ олон жил сайхан амьдралаа гэж байгаа хүн байгаа болов? 성경에 뭐라고 돼 있어요? Байбл дээр өгсөн байна. 그 연수의 자랑. 그 자랑 할 것이 없어요. 뭐만 남아? 수고와 슬픔뿐이요. 그랬어. Тэднэрт тийм одоо баяр баясгал гэж байхгүй. Тэнд юу байсан бэ гэхээр ерөөсө зүдүр болон өө гашуун дорнол өнгөрсөн гэж байсан. 자, 우리 인생들이 태어나가지고 이제 그 과정을 통해서 죽어갈 때까지 열심히 뭘 합니까? Бид нар ингээд энэ ертөнцид төрөөд энэ амьдарч байгаа энэ хугацаанд маш их зүтгэж юу 수고를 한단 말이에요, 수고를. ерөөсөө зүтэж зүтгэх. 근데 결과는 뭐예요? Тэгээ төсгөлд нь юу? 슬픔뿐이라는 거예요. ерөөсөө өө гашуул байдаг. 자, 그래서 이 수고 왜 그렇게 하나? Энэ өө гашуу яагаад байдгийг 바로 창세기 1장 2절 말씀처럼 혼돈 가운데 있기 때문에 그래요. шууд энэ нь Эхлэл номын 1-р хэсгийн 2-р 1-р бүлгийн 2-р 이게 맞는 건지 저게 맞는 건지. хэлбэржээгүй эргэлзэж 이리 가야 맞는지 저리 가야 되는지. энэ нь ч зөв юм шиг ийшээгээ явмарч юм шиг үгүй л тийшээ ч явмарч юм шиг 여기 노래가 또 있어요, 노래. энэтэй энэ үгийг хэлсэн магтандууч байдаг. 예, 한국에 이제 김상진 씨라는 그 이제 가수분이 있는데 Солонгос Ким Санжин гэдэг дуучин байдаг. 이리 갈까 저리 갈까 Тэр ийм дуу дуусан байдаг. Ийшээгээ явах уу, тийшээгээ явах уу. 지금 이리 갈까 저리 갈까 Ийшээ явах юм бол 왜 그러죠? яагаад гэсэн байх вэ? 정확하게 지금 모릅니까? Яагаад гэвэл хаашаа явахаа мэдэхгүй байгаа. 야 이리 가면은 행복해 이리 가면 성공 있어 그럼 무슨 뭐 이리 갈까 저리 갈까 Ийшээгээ явбал чи азаргалтай болно, тийшээгээ явбал чамд сайн байх болно гэж хэлвэл ийшээгээ явах уу, 근데 тийшээгээ явах 이것도 уу 맞는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 이쪽도 근데 그런 상태란 말이에요. гэтэл ийшээгээ явахаар мөн ч юм шиг биш ч юм шиг. Ийшээгээ харсан ч мөн яг тийм шиг. 그래서 그 노래에 뭐라고 하냐면 тэгээд тэр дуу 차라리 돌아갈까 эсвэл буцаа явдах юм уу гэж дуусан байдаг. 여기도 아니고 여기도 아니고 Ийшээж биш, чийшээж биш болохоор 차라리 돌아 бүр яшиг буцаа явъя. 그래서 여러분 많은 분들이 부잣집이나 뭐 어떤 권력이 있는 집안에 태어난 아이들은 안 그러겠지만은 Маш одоо олон одоо боломжтой амьдардаг айл одоо баян айлд төрсэн хүүхдүүд 우리 그 가수 가운데 또 이영복 씨라고 있어요. 그 소경 가수. Солонгос дууч дотор нэг тийм хараагүй Ямбог гэдэг дуучин бас байдаг. 그분은 이제 기타를 치면서 노래를 많이 하신 분인데 Тэр хүн гитар дааж дуулдаг. 그분이 어떤 노래를 Бас 부르냐면 тэр хүн ямар дуу дуусан бэ гэхээр 어머님 왜 나를 낳으셨나요? ээж минь ээ яагаад та намайг төрүүлээ вэ гэж дуулдаг. 자, 부잣집이나 괜찮은 집안에 태어난 사람들은 그 말 안 하죠. Гэтэл тэр баян ч юм уу боломжтой айл төрсөн хүүхэд тийм дуу дуулахгүй үстэй. 앞이 안 보여진 소경으로 태어나니까 너무너무 어떻게 했어요? Хардггүй уртлаа хардггүй учраас 차라리 낳지를 말지. түүний зүрх сэтгэл нь 그래서 ингэж төрүүлж 부모를 원망하는 거예요. байсан мэл дээр байсан гэдэг тэр их эцгийгээ буруутгасан зүрх сэтгэл. 예. 그래서 우리 연수가 70이요, 강건하면 80이라도. Тэгэхээр бидний амьдралын нас тэгээд 70 одоо уртсгалаа гэхэд 80 байлаа гэж бодоход 자랑할 것이 없더라는 거예요. хин ингээд магтах гайхуулах зүйлс нэгч байхгүй. 네. яагаад 수고와 슬픔뿐입니다. ерөөсөө бид бохн үгээр хийсэн. Зүдүр болон уугашуул. 이제 그 상태로 끝나 인생을 바친 분들이 있어요. Тэгээд тийм байдлаар энэ ертөнцийг хайж байгаа хүмүүс зөндөө байдаг. 근데 거기에 나도 해당이 됐었는데, Тэгтэл тэнд би ч 저는 тэр хүмүүнээс нэг 그 수고, 또 뭐라고 했죠, 후에? 슬픔에서 벗어났어요. Гэтэл би тэр зүтгүүр зүдүр болон уугашуунаас бивэл салсан. 제가 이리 갈까, 저리 갈까, 그런 노래,
또 어머니 나를 낳으셨나? 내가 그랬었거든. Би яг тэр дууч чиг ийшээгээ явах уу, тийшээгээ явах уу, аль зам руу нь явах уу, буцаа явах уу гэд. Үгүй бол ээж минь та яах гэж намайг төрүүлээ. 근데 그 шиг яг тийм зүрх сэтгэлтэй байсан. 빛이신 예수님을 만난 이후에 그 혼돈 공허 흑암에서 벗어났단 말이에요. Гэтэл гэрэл болох Есүстэй уулзсан цагаас эхлээд тэр хэлбэржээгүй буюу эргэлзээтэй тэр байдлаасаа би салан гарсан. 여러분 우리 육체는 요구하는 게 너무 많아요. Энэ махан бие устдаг зүйл маш их байдаг. 전도서 2장에 보면은 육체가 원하는 걸 다 들어줘 봤어요. Одоо Байбл дотор хэлснээрээ одоо тэр махан биений одоо хүсснийг бүгдийг биелүүлэх гэж оролцсон гэж байдаг. 근데 만족이 없어요. Гэвтэл тэр бүгдийг тэгж өгөхөд тэнд ерөөсөө тийм 늘 또 요구하고. сэтгэл хангалуун гэж ерөөсөө байгаагүй. Тэр номлогчийн үгэн дотор бичигдсэн. 그래서 이 세상에 хүсэж. 어느 것으로도 우리에게 그 행복, 기쁨, 만족을 줄 수 없습니다. Тийм болохоор энэ ертөнцид юугаарч биднэрт тэр сэтгэл хангалуун байдал, баяр баясгал, ажиргал биднэрт өгөгдөхгүй. 순간순간은 있어요. Яг нь мөчл бид нар баяр. 계속 지속적이질 못하죠. Гэтэл үргэлжилсэн хугацаагаар биднийг тийм баяр баясгалтай байлгаж чадах. 그래서 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 그랬어. Тийм ч учраас бүгдийг хоосон гэж хэлсэн байдаг. 예. 오로지 ганцхан 예수 안에 Есүс дотор л 바로 그 하나님 안에 들어올 때에 하나님은 빛이시기 때문에 그 모든 부부를 다 제거해 주신다. тэгэхээр Есүс дотор буюу Бурхны дотор ороход Бурхан өөрөө гэрэл учраас тэр гэрэл дотор Бурхан өөрөө бүгдийг хийж өгдөг. 자, 여러분 공허하다. Та нар одоо хэлбэржээгүй байна. 공허가 뭐예요? Зэтэй байна. Хэлбэржээгүй гэдэг нь юу юм? 텅 비어 있다는 거죠. Хоосон гэсэн үг. 속이 Оёргүй гэдэг нь юу гэсэн 그냥 үг? 비어 있다 이 말이에요. Хоосон гэсэн үг. ерөөсө дотор нь ерөөсө хоосон гэсэн үг. 여러분, 제가 옛날에 젊었을 때 이런 말이 있으면은 진짜 모든 세상에 부러울 거 없었을 것 같아요. Би залуу байхдаа ийм жоох ийм байсан бол надад тийм юм байсан бол баг ертөнцид би баг бүгдийг чадах байсан гэсэн зүрх сэтгэлтэй байсан. 여러분들은 지금 내가 물질이 얼마 있으면은 행복하고 만족스러울까요? Та нарт одоо жишээлбэл одоо мөнгө хичнээн байвал бид нар сэтгэл хангалуун байх бол. 자, 예를 들어서 Жишээ 줄자매님은 한 1,000만 불 있다고 쳐봐요. 그러면 이제 이야, 나 신앙도 잘하고 진짜 우리 멋지게 살겠다. 그럴 것 같아요. 1,000 бүр гэхэд 10 сая. За одоо Жулид 10 сая доллар бай гэж үү. Тэгвэл өстой амар ингээл баяртайгаар, аж аргалтайгаар би ингээд итгэлийн амьдралаар ингээд амьдрын төхөлөө. 안 가자면 얼마 있으면 될 것 같아요. Чамд одоо хэд байвал болох юм шиг байна хаа. 바로 그 정도 가면은 더 갖고 싶어요. Яг тэр хэмжээнд очихоор тэндээс илүү авах хэрэгтэй. 그게 바로 욕심이거든. Тэр нь юу вэ гэхээр шунал. 이 탐심, Энэ хүсэл шунал. 우상숭배. Энэ бол ерөөсөө 마귀가 그렇게 우리를 속입니다. өөр шашныг шүтэж байгаа гэсэн үг. Сатан тэгж биднийг хуурдаг. 여러분 이거 아세요? Та нар 바다는 메워도 사람의 욕심은 못 메운다. далайн ус одоо гашуун байгаа ч гэсэн хүмүүний хүсэл шунал хөшил гашуун биш гэж байдаг үг мэдгүй. 여러분 지구의 3분의 2가 바다입니다. ертөнцийн 3/2 нь ус, далай. 3분의 1이 육지 땅이고요. 3/1 нь газар. 그 3분의 2인 바다에다가 그 땅에 있는 흙 갖다 돌 같은 거 다 넣는다고 거의 다 채워지겠어요? Тэр 3/2 болох тэр усанд газрын шороог бүгдийг авч чийгээ тэр далайн ус одоо дүүрэх болов. 못 메우잖아요. Үгүй дүүрэхгүй. 우리 사람의 욕심이 그래요. Тэр нь хүний хүсэл шунал яг тийм гэсэн үг.
안 채워진다 이 말입니다. Тэрнээс дүүрэхгүй гэсэн. 만족이 안 돼요. Сэтгэл хангалуун байдал ерөөс хэдэж 왜요? байхгүй. Яагаад? 텅 비어 있거든. Яагаад гэвэл хоосон ёроолгүй учраас. 자, 큰 통에다가 물을 갖다 계속 부었어요. Нэг том савнд очиод ус хийгээл байсан гэж. 왜 부으죠? Яагаад усыг 그거 다 물 차기를 тэр усыг дүүрэх гэж үзсэн. 다 참으면 그걸 가지고 자기가 뭘 하려는 계획이 있어요. Одоо тэрийг усаар дүүргэснийхаа дараа тэрийг тэр усаар ямар нэгэн зүйл хийх гэж байгаа учраас 근데 계속 수고하잖아요. 지금 물 갖다가 붓고 있어요. тэгтэл маш их хичээл зүтгэлтэйгээр тэнд ус хийгээл байсан. 근데 물이 안 차요. Тэгтэл усаар дүүрэхгүй байсан. 안 차지 찰 때 됐는데요. 이렇게 밑에 보니까 밑에 빵꾸 나가지고 물이 다 흘러버려. Яагаад дүүрдэггүй вэ? Яагаад байгаа юм бол гэж шалгаад доотлыг нь хартал тэнд нь цорхоо байсан. 이게 공허라는 거예요. Тэгээ энэ нь тэр ёроолгүй гэж хэлж байгаа. 우리 사람들은 절대 자기 마음을 채울 수가 없어요. Хүн бид нэр өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг хязээж дүүргэж чадахгүй. 그래서 그걸 채우고 또 채우려고 그 욕심이 결국은 사망, 절망, 죽음으로 가는 거예요. Тэгээд тэр ёроолгүй тэр зүрх сэтгэлийг дүүрэх гээд маш их хүчтэй зүтгэлээр дүүргээлээдэг, хичээгэлээдэг. Гэтэл тэр нь түүнийх нь төгсгөлд нь одоо 여러분 저녁에 캄캄할 때 어디 막 자신 있게 갈 수 있어요? та нар орой болцох хав харахгүй та нар маш их өөрсдөө итгэлтэйгээр шууд гарч явж чадах уу? 그냥 더듬더듬 이렇게 가지 막 달려가지를 못해요. харагдахгүй учраас ингээд энэ тэн гიშгэлэл явна гэхээс биш маш итгэлтэйгээр ингэж алхаж явж 왜요? байгаа. Яагаад? 앞이 안 보이니까. Яагаад гэвэл уртл нь харагдахгүй учраас. 바로 흑암, 우리 인생에게 그런 흑암성에 우리가 살고 있기 때문에 Бидний амьдрч байгаа бидний амьдрал ерөөсөө яг тийм харанхуйд амьдрч байгаа. 정확하게 방향을 찾을 수가 없다. Бид нэр тэнд яг ингээд зүгээ тэр дотор бид нэр тодорхой барьж чаддаггүй харанхуй. 여러분 공부해서 수석으로 졸업한다고 해도 Хичээл хийгээд сураад ямар нэгэн мэргэжил боловсралтай болсон ч гэсэн 여러분 한 30년 더 됐네요. одоо нэг 30 жил өнгөрсөн юм байна. 한국에 Солонгос 서울대학교 수석으로 합격한 학생이 있었어요. Сөүл дээд сургуульд нөгөө scholarship-ээр ч юу гарч юм бэ? Ямар тач одоо тэнцсэн хүүхэд байсан. Оюутан байсан. 수석 합격하고 3일 후에 죽었어요. Тэнцээд 3 хоногийн дараа нас урсан. 그 가족들, 그 동네, 그 친척들 얼마나 기뻐하고 이제 우리 집안 막 대단한 잔치도 했죠. Тэдний гэр бүлийнхэн мөн тэдний нутгийнхан бүгд түгэр бахархаж түүнийг одоо л бид нар ингээд сайхан амьдрахандаа гэд маш их баярлцгааж гисэн. 근데 교통사고로 죽었어요. Гэтэл Ослоор нас урсан. 그게 뭐예요? Тэгэхээр тэр юу вэ? 그게 흑암. Хоосон. 장래를 알 수가 없어. 1초 후를 우리는 못 보잖아요. 참 이거 산에 던질까? 근데 1초 앞으로 후에 닥칠 어떤 일들을 알 수 없다. Тэгэхээр бид нар ирээдүйг 1 секундын дараа ирээдүй болохыг бид нар харах боломж авахгүй чадахгүй бид нар. 여러분 2초만 앞을 정확하게 안다면은 2 секундын уртахыг бид нар хэрвээ мэддэг байлаа гэхэд 이 세상을 지배할 수 있어요. энэ ертөнцийг бараг бид нар 어떻게요? удирдах боломжтой. Яаж? 요새 저거 뭐예요? 증권이 있죠? Одоо сүүлийн үед 네, 그것만 내다보면 그냥 몽땅 사갖고 또 일정 후에 그것이 싹 내려갈 거면 안다면 또 몽땅 팔고 막 그런 식으로 해봐요. 돈 엄청. нэг
нэг бүтээгдэхүүн байгаа байхгүй юу? Одоо тэр ертөнцид ийм бүтээгдэхүүн байгаад хэвлэгдсэн бүтээгдэхүүн байгаад байгаа байхгүй юу? Тэрүүгээр хэрвээ 2 секундын өмнө дараагийнхыг л хардаг байх юм бол ертөнцид юу болох гэж юм тэрийг хараад тэр бүтээгдэхүүнээр ертөнцийг авраач гэдэг юм. Ингээд бид нэр их боломжтой. 여러 많은 사람들에 의해서 이 사람은 뭐가 돼요? 무상화가 돼요. Маш олон хүний төлөө тэгэхээр тэр хүн юу болох вэ? Бараг тийм. 자, 그런 식으로 그걸 정확하게 맞추면은 돈 다 긁어버린다니까요. Тиймэрхүү байдлаар одоо тэр хүн тгээ хийх юм бол бараг бүх мөнгөө тэр хүн цуглуулна. 근데 우리는 흑암이라는 그 존재 속에 있기 때문에 Гэтэл бид нар тэр хоосон гэдэг зүйл байгаа ч 그걸 뭘로 줘? тэгэд мэдхгүй. 그 뭐요? 우리 그 한국의 그 지난 그 뭡니까 그 비행기 그거 보세요. Солонгост сая өнгөрсөн сард онгоц тэр тухай бодоод үз. 칠순새로 가족들이 다 태국에 가. 저 여행 떠났대요 가족들이. Нэг гэр бүлээрээ нэг тэр онгоцсон суугаад хүмүүс явсан. 근데 그 가족들 다 죽었어요. 비행기. Тэр гэр бүлээр явсан тэр гэр бүл тэр онгоцсон дотор аяллаар явсан тэр гэр бүл тэр 왜 그래요? дээр насварсан. 앞을 모르는 거죠. Тэгэхээр бид нар ирээдүгээ мэдээгүй гэсэн. 왜 모르죠? Яагаад мэдээгүй бах вэ? 캄캄하니까 안 보여. Харанхуй учраас тэдэнд 앞이 안 보인다 이 말이에요. Тэгэхээр тэд нар урдх нь харагдахгүй гэсэн. 그게 바로 우리 인간의 마음 상태, 우리 인간의 그 모습을 하나님은 지금 이야기해 주고 있어요. Тэр нь юу хэлж байгаа гэхээр бидний хүн гэдэг хүн бидний зүрх сэтгэл нь тийм харанхуй гэдэг хэлж өгч байгаа. 아니 여기 뭐 땅이 혼돈하고 흑암 이게 어떻게 사람이에요? Гэтэл газар нь хэлбэржээгүй хоосон оёргүй ёроолгүй гэдэг нь яахлаар хүн байдгийг. 자, 우리 성경 찾아서 한번 봅시다. Гэвэл хэдүүлээ Библийг 예레미야 4장, Еремия 4-р бүлэг, 구약 성경 예레미야 4장, 이사야 다음에 그 성경 딱 가운데 피면은 이사야 아니면 시편 뭐 예레미야입니다. Исаягийн дараагийн бүлэг байдаг. Тэгээд яг дунд Библийн хамгийн голын ном байдаг. 예, 예레미야 4장 찾으시기 바랍니다. Еремия 4-р бүлгийг олоод 23 23절 4-ийн 23 내가 땅을 본즉 혼돈하고 공허하며 하늘들을 울어본즉 거기에 빛이 없으며 Би дэлхийг хартал үзэгтэн энэ нь хэлбэргүй эзэнгүй хоосон болжээ. Тэнгэрсийг хартал тэд ямар ч гэрэлгүй байлаа. 자, 하나님이 우리 인간들을 보시니까 이 땅이라고 지금 나와 있잖아요. Бурхан хүмүүсийг харахад 하나님 땅을 본즉 혼돈하고 공허하며 하늘들은 뭐 어떻게 생겼다고요? 거기 빛이 없다. 거기 흑암이거든. 빛이 없다. Бурхан энийг харахтаа яаж газрыг харахтаа тэнд хэлбэргүй эзэнгүй хоосон байсан гэсэн. 자, 그럼 우리 байсан гэсэн. 22장을 한번 또 보겠습니다. 예레미야 22장. 22-ыг хэлжсэн харъя. Еремия 22. 그거 가깝죠? 바로 뒤에 좀 넘기면 되죠. Ойрхон байгаа 22. 29절. 22-ийн 29. 왜 이 땅을 우리 인간 사람이라고 말을 하십니까? 땅은 땅이고 사람은 사람이죠. 22-ийн 29. Эзэн нутгаа эзнийг үлсэн. 근데 29절에 보니까 땅이여 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 여호와의 말씀을 들을지니라. Яагаад энэ газрыг хүн гэж хэлээд байгаа юм бэ? Гэтэл энэ үгийг хэлэхдээ 29-дэр энэ нутгаа. 자, 우리 인간의 재료가 땅, 흙이에요. Тэгэхээр хүнийг биднийг бүтээхдээ бурхан биднийг 하나님 우리 인간에게 지금 여기 땅이여 땅이여 이거 다시 말하면은 여러분들 이름을 넣어보세요. Тэгтэл энэ газраа гэж хэлж байгаа энэ үгний оронд өөрсдийнхөө нэрийг хийгээд үз. 그 하나님 내 말 좀 들어봐. Тэгээ бурхан миний үгийг жоохон сонс гэсэн.
안 듣는 거라. Яг л бид сонсдоггүй учраас. 그럼 안 들으면 어떻게 되겠어요? Тэгэхээр сонсохгүй л яах вэ? 자, 6장으로 가봅시다. 6 예레미야 6장. 10 예레미야 4-ын 6. 아까 4장에서 그 뒤에죠. 6장 19절. 19. 6-ын 19. 예. 19절 보겠습니다. 땅이여 들어라. 그러니까 전우나 들어라. газар дэлхий сонсогдсон гэсэн. 여러분들 이름을 넣으면 이건 대명사니까 자기를 넣어야 돼요. Энэ газар дэлхий гэж байгаа үгний оронд өөрсдийнх нь нэрийг хийгээд унш. 내가 이 백성에게 재앙을 내리니 이것이 그들의 생각의 결과라 그랬어요. газар дэлхий сонсогдсон, үзэгдэн би энэ хүмүүстээр гай гамшигыг буюу төлөвлөгөөнийх нь үр дүнг авчирч байна. 아까 그 가드가 이야기하면 그대로 믿고 따라가면 되는데 지 생각에 저기 오아시스 Түрүүнд бидний ярьсан хөтчийн үгийн дагуу бүгдийг хийх хэрэгтэй байтал тэд тэнд оошис харагдаж байна гэд 그 가드 말을 안 듣는. тэр хөтчийн үгийг сонсгоо байна. 그러면 그 가면 죽는다고 그랬어. 물 아니라고 신기루라고 얘기했어. Тэр нь ус бишээ тэрүүл зэрэглээ гэж тэдэрт хэлж өгöd байхад тэд нар тэрийг үгэнд нийтэхгүй явсан. 자, 여기 하나님 말씀을 듣지 않고 거부하는 결과, 자기 생각을 믿는 결과. Гэтэл бурхны үгийг сонсохгүй байгаагийн эцэст нь төгсгөл нь юу вэ гэдгийг 재앙을 내린다 그랬어. энд хэлсэн байгаа. Гамшигыг авчирна гэж. 왜 내렸느냐? Яагаад тэр гамшигыг авчирж байгаа юм? 이것이 그들의 생각의 결과라 그랬어. Тэгээ энэ нь тэдний бодлын үр дүн гэсэн. 그들이 내 말을 듣지 아니하며 내 법을 버렸습니다. Учир нь тэд үгсийг минь сонсоогүй бөгөөд хуулийг минь бас эсэргүүцсэн. 하나님의 말씀 듣지 않고 하나님 말씀한 그 법, 말씀을 듣지 않더라 이 말. Энэ үгс үгүй гэхээр бурхны үгийг сонсоогүй гэж хэлж байгаа. 자, 창세기 1장 2절 이 땅이 혼돈 공허가 바로 예레미야 4장 25절에 23절에 나와 있잖아요. Эхлэл номын 1-2 дээр гарсан газар нь хэлбэрдэрсгүй, ойргүй, яруулгүй хоосон гэсэн энэ нь Иеремия бүлгийн 4-23 дээр хэлсэн. 그러니까 이건 땅의 모양이기도 하지만은 우리 인간의 이 영적인 마음의 이 상태를 하나님은 1장 2절에 말씀하고 있는 거예요. Энэ газрын хэлбэр дүрсийг хэлж байгаа боловч бидний хүн гэдэг бүтээгдэхүүн бидний зүрх сэтгэлийг бас ямар байгааг бурхан энд хэлсэн байнамаа. 여러분 이 세상에 어떤 걸로도 만족이 없습니다. Хүмүүс та нар энэ 행복이 없습니다. юунд ч бидний зүрх сэтгэл ханна гэж байдгүй, ажиргал гэж байдаг. 결국 죽을 때는 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 내가 날아가나이다. 없어지는 거예요. Төгсгөлд ерөөсөө юу ирдэг вэ гэхээр ерөөсөө зүтгүүр болон уйгашуд үлдсэн байдаг. 바로 이 하나님의 말씀 빛이 있어라 하시네 그 빛이 있었고 Бурхны үгээр гэрэл бий бол гэхэд гэрэл болсон шиг. 그 빛은 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으심 그걸 말한 거예요. Тэр гэрэл нь Есүс Христ зармаа дээр цовдлогдож өгснийг хэлж байгаа. 예. 나중에 또 이어서 어떻게 해서 우리 마음 상태가 이런지 또 그럼 어떻게 해야 이 빛을 우리 마음에 받아들일 수 있는지 그런 부분들을 시리즈로 계속 말씀을 전해드리겠습니다. За дараагийн удаа бид нар энэ хэлбэр дүрсгүй газар дээр яаж гэрэл орж иж цаашид яаж бид нар гэрэлтэй уулзах